आनी हे जे एनकरेजमेंट जावन ते आख्खे सगळे इंडस्ट्रीजान एनकरेजमेंट केला ते बंद करपाक. स्पीकर सर, माय फर्स्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन, वाय द गव्हर्मेंट इज टर्निंग अ ब्लाइंड आय on this illegal encroachment and massive irregularities in the encroached land by the way of land cutting and land filling? हे जे एन्क्रोचमेंट आसले ते आता काल पयर जावना, सुरवातेसून ते येयल्ले आसा. केन्नाच एक प्रयत्न जावना ते एक्चुअली क्वांटिफाय करपाक कितली एरिया एन्क्रोचमेंटाक गेला, खरें कितें एन्क्रोचमेंट आसा ते उपरांत सरकार ठरोवपाक और IDC ठरोवपाक कितें एक्शन आमी तेंचेर घेतले असले कांयच स्टडी नासली. हाल्लीच आमी ही स्टडी घेतलेली आसा थ्रू ग्लोबल पोजिशनिंग, मार्किंग इट इन अ डिजिटल मॅनर, म्हणजे एवरीथींग वील बी ट्रान्सपरंट. डेटा हांव दिना एज सून एज पॉसिबल. म्हाकाय ते डेटा जाय, आमकांय निर्णय घेवपा जाय. IDC also is losing money. Let them get some revenue, न्ही. But from a minus 450 crore, which happened because of SEZ land, ते कोणूच उलोवना. मान्य आमदारान कोणें तो काडूना इश्यू. इतले व्हडले स्कॅन्डल जाले तेन्ना. पूण आमी ते आतां पॉझिटिव्हिटी हाडला. 70 crore प्लस आसा आमी फ्रॉम अ minus 454 crore. ते मुद्दम तुमकां सांगता. How are they allowed to just run away with these illegalities? Why, when you said you would form a nodal agency, why you are giving me an answer that now there is no need? Yes. By nodal agency it means seeking the cooperation of all departments concerned. That is what I meant when I said that. And for his information, I called all the departments concerned, including the pollution control department, and they gave a detailed presentation and answers to whatever his queries were there.